KSA Hamren Regional Committee pen West Karbi Anglong Deputy Commissioner Angbong Mai Kangni. Kuligawa long ITI Probjen pen Kangpu Pontia Birta long si Kacari Dunji Ninghang Atum Loke Jok Dun Rinti. Hamren along Ingding Inkorakit Home ICYM Annual Convention Kapangcheng. Kardong Pinikar Biframe Tumalong Penelisami Raniti Mungpi Nana Zuikha Birta Angton Pen. West Karbi Anglong along lia long ta ang tanaso mati inglong aso kalidet atum aron repen longli na katirai pena dotanglo. Lasilahai aron repen nang kidwa tumaphan ketoy katharle padunan jipwa kemang pen matijong nipa engkora troksiar ni KSA Hamren Regional Committee lapen West Karbi Anglong Deputy Commissioner Angbong kaching wai kapide pona birta Hamren rong supi pen perangke hundro kropen birta nang pale. Deputy Commissioner Conference Huralong Nat Angbong kaching wai kapide pona hut West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Borwa lapen KSA Hamren Regional Committee Achunbang Prosanto Ingti lapen song lem rapet abitung atom cetongdon. Kaching wai hut kosong si aron repen nang kidobori akechia tumaphan ing samjin charbo jok plot pen katharlit hekjima aputhak kaching wai pado. Aglo pini tum ladak West Karbi Anglong hemtumpi dan West Karbi Anglong DC Madam angli kewang iruni bak dolo sita meng tum por kasi tonte isi huni katora do kog yani si pini alang li phamang cetong lo la tum si pachini lo la pen laso long bang nin tum alang li pen just nepet conference lo long ni tum pini alang li apor nang si pen ni tum kachingki kachithan soni som thomalam tu leson bang lo itu current situation itu la bitung reng thama constituency along sita me kedam tang paper media pen chenglok itu nadak bitung youth la pen tum kar bilu char dia song pen sita me haladak influx illegal migrant naki bat pik ko yo ni hendak ka humbidam ada ground report ame endam lo lason si dak West Karbi Anglong ki ongdung along no na por mane illegal migrant na nang ka kasi laso along sita me itu kar bilu char dia song Hamren Regional Committee pen laso itu kosong sida control di mala pen alang itu situ dak illegal migrant kosong si itu di mala so dia bang itu sida me cepat coy lo itu makimang bang lalo je non laburijan lo long so sida me itu choro nangi ake hai itu Karbi Anglong chief Dr. Tulira Brong pen claim pon eviction ke do itu choro nangi sida me dak West Karbi Anglong kan kami holason eviction jo sinang donang kok pulotan ke ong dung ladak itu suluk sodak kami dokok me baladak kaprek incident kami wang depna bohala so kamat ha pen si itu eviction kandidat men itu kaching ki negotiate nang bong pen kosong si alang itu han kitoy pon thekima tabe laso long alang mela cooperate itu kosong si long ni ma laso put taxi itu pini ladak conference ko long chingki lo secondly bangala lo West Karbi Anglong long illegal migrant the influx na ke bat isi ang theng tum ke theklong ke la ke business hilo nasi business along sita mini tum ladak keng sang asu mate la angtan men ke bang tum control li bang ke la ni tum trading license am ke check ponia pan tum la January pen tum Karbi do Charlie asong pen tum kachisik pondo la si hola so long sita mi alang li tum pen tum administrative law and order la Karbi do Charlie asong tum cooperate pen la haya put hak ke claim ke dam ke mesen ben kichu ni phansi lu tum pini ching kichu bai Bukasan LAC ang kangkuli gawa long kikim kirang ITI Probjen pen ing pupon popusi perang ke Bisnu lethe pen kat news asahemalong bertanang pale. Kuligawa long ITI ing puda prang popwala berta long si ITI kachali dunji aning hang bang pharuhini sose ari soejang atom lo chojok tun rinti. Kuligawa long ITI pining kan le ing pun esita kewang jianing kan kimi pen ke ing pupon wek popota berta riptun long. Indian Catholic Youth Movement mati ICYM ingding ingkura kithom annual convention mati jong nipa ingkura troxy pen Saint Francis de Sales Parish Hamren along kapangching pona berta pherangke hundor kopen berta na pale
Matijong nipai ingkora troxy pe nipai thong kebar ni anaphan ke chengsia ni arni kangsang por phai phwa por father Nicholas Terang pen mai kedo ahong jai kapang thrasai dengpong Laswa phi father John Timung pen ribbon in tipsi mai kedo ahong jai lotrinti Chengsia jo athe pialam the stand up I appoint you as a witness of what you have seen pwa puthak father John Timung pensi ingsiring chapen kachitong don ari sue janga tuma pha than pajer mi pen aning perong pon The Lord said, stand up. Now you go. Go and tell people all over about me. The good news. So that's the context of this sentence. Paul was talking to the king, telling him how he got converted and how he was sent by Jesus. Ajo por pai ner kebra minute pli kebra pho apor pen lun chito mate koi competition ta padopor Laswa long pena ana Paris pen nang kacitong don ari sue janga tom chipate don si jamek alila cham pidur Nan malam saparapan bir tamu ington iksena Why is it so hard to find sunglasses in frame discipline fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Bowl, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. Nalitum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke ma thanang nilom. Alon Medical Store. Ke chengsi karbiang bong pen kampucheng pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai linang ji sita ladak longpon ekji. Lapen kilong lia dowai nang ji pulote order pikang lote prapjin pen longpon ekji. La Sidifu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nalitunta humri ignot. An sose kachini jia pan la abel kipia number along humri iktame. Dihe namopit puthat birta along wangtulo. Difu Angtong Musical Society pen pater piponsi Karbi Anglong Idol Season 3 Angdung Kitika Chipati along West Karbi Anglong Hamren Rupai Arong Ariso Rajan Singh Narke hai anong itpalong dunsi alang lipen Angtong Musical Society abitung atma phan katero lapen Karbi Anglong Singing Superstar Season 3 Angdung Kitiarni Karbi Anglong ara doan aphan hirjumi kachhang pana berta ferangki Rajib Bepen Kat News asahimalo berta nang pale
Angtong Musical Society dipu ahin pen patre pi pongsi ingdeng isi pen non ingdeng ki thom an nang chipate bong wang poma porahot West Karbi Anglong hamren pen kilometer engko sose kahelo rupaya rong ame karlitang sar et singnar lapen kawing tipia tomasopo Rajen Singnar kidam tang jakong chikloni phai crate roxiar ni pen online pen Karbi Anglong Idol season 3 along Cepate bong wang bong pen mati jong nipa ingkora isi Dipu Farmer Growth Center along angdung kiti along Rajen winner anong mate ki hai anong cepalong do alang lila suka cepati along warsai kemi kachudeng dun long ajok angtong musical society abitung atuma phan katero lapen kurwang thu bazir lapen Rajen Singnar ahin pen hemisia tuma phan lapen azirbo asong ingtia phan katero bazir po program mate a platform ki bipon lake dipu along Karbi Farmer Growth Center along si bipon lo hala so horang dung tilong mane bang kwana bang pu bang phisi chepate dun no hala dak nilitum kado kabe bang krip ho ansi chepate pon bang krip hawang bong penang li chengsi mate winner chepalong pon lo de kala nang li west Karbi Anglong pen gadi West Karbi Anglong rupai no kilon bang ke aprang pen nili bihek ako pen silon kilon bom stame lason a platform ke the pu bang ke nili ladak si ke cheng si lo ka chepate do okay pon lo la pen hala dak bang ke voting system mate miss call aja si do la si nili tum rat atum phan stame nili asap sochani rigang tung bang la pulo just one miss call mate vote is sinang ke pidun ji phan si nili chuni de lo number bang la ke 844-744-5316 la so number long one miss call pi pen nili phan ningkang samang tek nang chibak lang dun koson te pusimata la bang so long klam no anang ke wan lake prank ching si ke nili hem nili pai nili atom alang tum sin nili phan nang support lo la pen puthot la pu nili jer po la pen alang li hem sor tum pusame nili phan penangan nang chira dun lo athema ke do ke dam kisum pustame alang li tum si nang ra dun lo ini Karbi Prime tama birta bangela pansi kangton iklong domitak me kurwang thu